Cacha, good programme, fichid sa Gàidhlig, agus gulvoting in year. Welcome to programme 32 and to East Lothian. In this programme we're going to be dealing with certain aspects of planning a holiday, and we're also going to be taking in some of the sights around here, like the town of North Berwick, which is behind me here. I'm at the top of the North Berwick Law, agus hai gehoch seo an dú. In these next scenes, people are discussing where they'd like to go on their holidays. Look out for the phrase, ha mi son golf anul harish. I want to go abroad. Anul harish, abroad. Anul harish. Fescar ma. Ha mi son golf anul harish. Gan Spain. Gleva, sef sias. Tapelu. Cyn ia si fyr son o lawn? A stawrug. Stawrug. Ciast. Fydd i'ch munud, ma sair toli. Hallo, Alistair. Dietol. Als je niet halen is huurlaaien. Welke Jeref? Kaatje wil je wat al? Als je niet al een ol hadis. Noen, Harish. Kaatje. En rang. Misschien 3 la in Paris. Dus Noorschen, misschien Keerla en een Bordeaux. Ham ik dulig, gefeem me. Hashin kerskeleor. Kumorst. Hier mi chef naar ik cheverash. Hier, Jerry draaste. Jerry. Betolet er al nol harish im Leona. An ol harish. Kaatje. Gan rank. Gaan jullie zakken. Tell me al wat skier. Maar het je niet gan rank se jaren. Voet is niet alles skier. Kerst geljaar. Anul harish. Abroad. Anul harish. We had the phrase a staurig in summer, a staurig in an earlier programme. To say in winter, you say sa jaurig in the winter. Sa jaurig. In those last two scenes, people were talking about going to France. Gan Rijn. To France. Gan Rijn. Eistje verriest. Betolet er al nol harish im Leona. An ol harish. Kaatje. Gan rank. Gaan jullie zakken. Tell me al wat skier. Maar het je niet gan rank se jaren. Voet is niet alles skier. Hallo, Alistair. Dietol. Als je niet halen is huurlaaien. Welke Jeref? Kaatje wil je wat al? Als je niet al een ol hadis. Noen, Harish. Kaatje. En rang. Misschien 3 la in Paris. Dus Noorschen, misschien Keerla en een Bordeaux. Ha mi son golf nul harish. Gan Spain. Gleva, sef sias. Tapelu. Cyn ia si fyr son o lawn? A stawrug. Stawrug. Ciast. Fydd i'ch munud, ma sair toli. Aunen ekentai in draste, eistjef son, cola rave. With you. Cola rave. Ta-da! Oh, Elie graag. Je houdt al een flus. Ha mi dol chwrw hwylus gilydd gan fanc yn draste. Han sgoladol Sir lying gan Spain, ystawrwg. Ha mi'r son o lawn. Yn ffyd mi'n lawn. En ons gaan Spaan. Bieke matur. A cha Natalie o lawn. Oh, wel. Maar ha Natalie het al aan. Garson a hasje fel lefyg sio fa mi. Ha mami, het of sia se doen. Oh, manin. Kun je hasje fel o lawn? Julo je graag. A fel dyn je o lawn calderyf. Yn ffyd mi hyn o lawn calderyf. Oh, ha niet. Ha mi het al de gopper. Ga wie meer Sir Lion. Wie kan je van akken? A cha mi'r son o gol gw harets. Harets. A fel dynja at o lawn colreif. Is anyone going with you? Fel dynja at o lawn colreif. A fel dynnu y do lawn col ar eif.
is anyone going with you? Fel dynnu y dol awn colaraidd. Sio y cheishtiriist. Here's the question again. Garsana hashe we lewe seo bami. Ha mami, y dol si as y ddwni. Oh, manin. Kun je hashe we dal aan? Gilwa ni graag. Fel dynnu y dal aan caldereif. Fyd me hyn o dal aan caldereif. O, hanid. Ha mi y dol o gwper. Ha fi mi sy'r lair. Bi can je fan agam? A cha mir son o gal gw harad. Harrods? Geo, de lien of a knock. Me toch in a game. If you'll do it alone, call the Hynnyl, lwys yn tîn. Hag y jeref. Kan ich mi ut ag yn taiag ag leihwyd y joy sia ma ha. Casglel. Tiri dras. Tîri. Fel o dol y sŵrlaen y bliana. Balaf? Fel o dol y sŵrlaen y bliana. Ha. Catch fel o dol. Mi dol gan Sbaen. Fel dwi'n i dol awn col yr uwcht. Ha. A fen ag am y dol awn cwdiwch. Le fa. In those last scenes, the less formal cola route was used. Cola route. With you. Cola route. Eiste vir eist. Geo, de lien of a knock. Me toch in a game. If you'll do it alone, call the Hynnyl, lwys yn tîn. Hag y jeref. Fel dwi'n i dol awn col yr uwcht. Ha. A fen ag am y dol awn cwdiwch. Le fa. When you're talking about holidays, people often ask how long you're going to be away for. In these next situations, look out for the question, Je chofata, how long? Je chofata se visshiv falaf. How long will you be away for? Je chofata se visshiv falaf. Hallo, Graai. Kom er al nog. Ag lefa. Je wat dol yn dŵ yn office. Ga er al morgen. Oh, vind ik al een lonningen maag. Alwyn, je go fatte se vistúr falad. Tjierig daar la. Ben meer rastje hangen. Je nuad a vistú ek yn tai. Maar gooi ik uwen. Kan je sin go donne? Kan je sin dan mag go och goeden? Esgar manish. Y fforag, cwn i hannig yw arall. Hannig sy'n ras o reidd, mi iau hwydden. Agos cymryd y fa sialtyn. Catir o siafu ffyrwch. Fa sy'n ffyddoch yn y lerwig. Ys telym sialting a ti snog. Chan i mi hun o lwchyr. Ti'n goffat ys y fa siafu ffalag o yw? Fa sy'n gyrffal afr son siach gyn. Efel minnet, Jacob. A trwyd ysdiach. Ha mi sonig ol y sŵr loen. Cwn i hawer son falaf. Jehwnia. Ag ysdiach o ffat ys dŵr falaf. Bys ni falaf y son siach gyn. Bysyn cast gylior. Cati fel siw dol. As ni dol gybarau. Ha mi hyn i olwch yd barau. Ha ma frahad post yn y ma chastia. Taplyf. Jech o fata sefys dŵr falaf. How long will you be away? Jech o fata sefys dŵr falaf. Ruined for the last 300 years, Tantallon Castle rises from the coast of the Firth of Forth. In a couple of those scenes, the phrase son Siachgoin was used. Son Siachgoin. For a week. Son Siachgoin. Eiste vir eist. Cwn i hawer son falaf. Jehwnia. Ag ysdiach o ffat ys dŵr falaf. Bys ni falaf y son siach gyn. Bysyn cast gylior. Je wat dol yn dŵ yn office. Ga er al morgen. Oh, vind ik al een lonningen maag. Alwyn, je go fatte se vistúr falad. Tjierig daar la. Ben meer rastje hangen. Here on the banks of the River Tyne stands Preston Mill, one of the oldest and smallest working mills in Scotland. There seems to have been a mill here since at least the 15th century. According to local tradition, it owes some of its design to industrial espionage, thanks to the Dutch wife of the Laird of Smeaton, who apparently smuggled in the plans from her native land. The National Trust for Scotland look after Preston Mill now, with help from Rank Hovis McDougall Limited, one of the largest milling organisations in Europe.
Having decided where to go, there's then the question of where to stay. Eistef yn drasta son, catch a vilshif a dol a guroch. Where are you going to stay? Catch a vilshif a dol a guroch. How of all ever survive Jehunia nachil? Ha, agus mat an tisarne bísne den drai an Tenerife. Catch will shiv a dol a gudach. An den taioste, feske den drai. Bísne te lang de goede bliome. Hey, a fas an amo. Jay sing a dol a yanu. Jay how a Gaelic? Catch a ver sing a dol a gudach no. Well, as in fash Garnet Hill, sin jaite hu a sin. Futa sin furach an hen. Gaf the hawke. Se leppi is brachkestje hound. Zit er weg. Wie sin kerske jaar nach B. B. Moeren tang. Sé a behe, catch a ver shiv a dol a gudach. Ha oes de log gyda sio, nach yw? Ha sin kerst. Ma heid shiv, shechet ir an English, ha an ostel ir a live yesh. Taftblai. Chiri me ha. Sin leave. Catch a vilshiv a dol a gurach. Where are you going to stay? Catch a vilshiv a dol a gurach? Catch a vilshiv a dol a guroch. Where are you going to stay? And in that last scene, the hitchhiker said he was going to stay in an hostel oigri, a youth hostel. Hostel oigri. Eistef yr eist. Moeren tang. Sé a behe, catch a ver shiv a dol a gudach. Ha oes de log gyda sio, nach yw? Ha sin kerst. Hey, a fas an amo. Jay sing a dol a yanu. Jay how a Gaelic? Catch a ver sing a dol a gudach no. Well, as in fash Garnet Hill, sin jaite hu a sin. Futa sin furach an hen. Gaf the hawke. Se leppi is brachkestje hound. Zit er weg. Wie sin kerske jaar nach B. B. From the 14th century, Tantallon was the stronghold of the Douglas Earls of Angus and was one of the last great courtyard castles to be built. Its sandstone walls are often described as a great curtain of red stone. When booking accommodation, you usually get a choice of room. For example, room singlechair, a single room, room singlechair, no, room dubbelchair, a double room. Room dubbeltje. Fisker ma. Fisker ma. A fai mi room schon gish me shreir tolly. Room dubbeltje. Shug. Tje gofate se vis shive fuda. Tide gemocht. Vi sin kerst kaljar ma ha. Tappeled. Kun je wees Jane daaraan? Shech goeden, goedie oeden jay och. Ach jef shiv kepede an se waren draste, ma han tachkre self. Tappelen. Show me ha. Tappelen. Tappeled. Hallo? Tajos de moethuis, Fisker ma. Fisker ma. Een family room. Room singeltje, ne room dubbeltje. Room dubbeltje. Ha room dubbeltje le room iwla jackum. Bishin kleva. G ha sin kosk. Daich het nog te jich. Da ik het nog te jich. Kerskelior. Jane tanya ma hynaf. Keimpel. Shores keimpel. Agus Jane la de phone hakke. Ga kihe tri. Johnny. En bis we geri chine. Chavi. Bishin anamoch. Hier sing te sarne shiv ma ha. Hi. Maar sin lief en raste. Maar sing leif. Room singlechair, a single room. Room singlechair. Room dubbelchair, a double room. Room dubbelchair.
Hashin a cosc. How much does that cost? And the answer was da ichyd not sa jech, £50. Da ichyd not sa jech. Da ichyd 220s sa jech 10. Da ichyd not sa jech £50. Fesgur ma, yn ffami rŵm eich a harni, ma ser tole. Room single-che ne room double-che. Rŵm dwbilche. Ha room double-che le room iwa chacum. Bishin gleva. Gi hashin y cosg. Da ich het noch sa jech. Da ich het nog sa jech. Kerskelior. Fisker ma. Fisgur ma, a fai mi rŵm ys rhan gys ma sreir tole. Room double-che. Siag. Jech of ate sa vis shiva fuda. Tíadach amóch. Bishin kerskelior ma ha. And finally, there are always the travel arrangements to be made. In Ekintaich, Julie and Sharon are getting Mrs. MacLeod's plane tickets. Sjálf sin Sharon, Mallorca son Scherken. A sin sur, nach hel. Ga betalen me ook in Mallorca. Betalen me ook in Spanje. Sharon, a Mallorca ounce in Spain. Oh, man. Tuking, wem sin ticket ein de Vadiana? Sjoerd Sharon, 40% ticket ein de Vadiana. Am hier is son kajt in de sur waaien. Martin va. Sif sies. Nische. Dia se vekiri. Am ik geri ticket. Vo a glas ho golun in eis adas, mas tolle. Glas ho golun. Gleva. Nische. Kun je weer se falaf. Chaloin, Martin chaloin ag shach golen. Agus kun je weer se vet in adas. Fiske je hunje ag och golen. Gleva. Nische. Jin hen em herif. Sharon Wodestan. Miss Mrs. Miss Sharon Wodestan. Han je me post de haast? Sharon, ha sur waaien maam. Han je let deur. Geel. Sharon, wil je waarschijnlijk alweer sur waaien. Me heen ergens doorheen. Tjiedig er schon scherkein. Tjiedig me heen ergens doorheen. Wel, ga neutje nog al nu de wist op post, hè. Een putje nog in Spanje. 40. Shawanish. Een ticket voor Vlasigo Goldonin. A falaf di luain. Agus a chinerash di hunja. Enem Sharon Wodestan. Kast kretjes na shek. Kast kretjes. Sharon, gaan je lusa dova bunning. Ha Mariana dova bunning. Oh, hier natuurlijk. Gaan je musse dolden en gaan we toch in Spanje. Sharon asked for a return ticket from Glasgow to London. Ticket vo Vlasigo Guluning agus erash. Agus erash. Literally and back. Agus erash. Eist yw eist? Am ik geri ticket vo a glas ho golun in eis adas, mas tolle. Glas ho golun. Gleva. Nische. Kun je weer se falaf. Chaloin, Martin chaloin ag shach golen. Agus kun je weer se vet in adas. Fiske je hunje ag och golen. Gleva. Nische. Jin hen em herif. Sharon Wodestan. Mrs. Miss Sharon Wodestan. Han je me post de haast? Sharon, ha sur waaien maam. Han je let deur. Geel. Sharon, wil je waarschijnlijk alweer sur waaien. Me heen ergens doorheen. Tjiedig er schon scherkein. Tjiedig me heen ergens doorheen. Wel, ga neutje nog al nu de wist op post, hè. Een putje nog in Spanje. 40. Shawanish. Een ticket voor Vlasigo Goldonin. A falaf di luain. Agus a chinerash di hunja. Enem Sharon Wodestan. Kast kretjes na shek. Kast kretjes. Sharon, gaan je lusa dova bunning. Ha Mariana dova bunning. Oh, hier natuurlijk. Gaan je musse dolden en gaan we toch in Spanje. Dag ik het gehoord rozen, maar zeer tolle. Wil je betalen nul en jaren? Ha? Wil je ticketje als een waard, ik ga nog een show. Dag ik het gehoord en agus edash, maar ha. Gafad Mulishko, ha meer shonagol Hjaltin. Cymru ef miawn. Sif sies.
Fyd eisiau fygol awn i'r fflein, no fyd eisiau fygol awn i'r fata. Femi mi rol i'r fflein chatilyn batichen. Cast ma ha, tegid gwsialtyn agos i'r as. Siag, ha mi ar son ar lawn y marach agos ha mi ar son tîn i ddash dilwyn. Fyd eich cyfmuned gysgu mi fel art i'r fflein. Dilton Castle was built in the 12th century by the De Vaux family who came to Scotland under the patronage of David I. Ticket to Shelting. Agus Ash, a ticket to Shetland. Return? And the man's reply was shug. Yes, shug. Shug is used to say yes when there has been no specific question. Return? Yes. Agus Ash, shug. Eiste virist. Cast ma ha, tegid gwsialtyn agos i'r as. Siag, ha mi ar son ar lawn y marach agos ha mi ar son tîn i ddash dilwyn. Fyd eich cyfmuned gysgu mi fel art i'r fflein. Da chi gyd gwrs rosain, mae ser tole. Wil je verdal nul i gaden? Ha? Wil je ticketje als een vaat, ik ga nog een show. Da chi gyd gwrs agos i dash, mae ha. Well, sinne son program ille. That's it for another program. En nahuris be me an the mulle agus bishinne breen mu chummesin. Next time I'll be in Mull and we'll be talking about things you can or cannot do. Until then, from East Lothian, Marshintleve and Rasta. In this program, we introduced you to Hashinatol Anul Harish. Hashinatol Anul Harish. A fel dynnu atol lawn con la reif. A fel dynnu atol lawn con la reif. Jech o fata sa vistu'r falaf. Jech o fata sa vistu'r falaf. Bishni'r falaf son shechgain. Bishni'r falaf son shechgain. Kaartje wilsjev atol a gurach. Kaartje wilsjev atol a gurach. Room singeltje. Room singeltje. Room dubbeltje. Room dubbeltje.